Kuluhlaza tshoko, izifuyo kukhanya sezinonile, njalo izakhamizi eziningi zilimile lanxa ezinye zingalimanga ngemfanelo ngoba izilimo zihlaselwa imikhuhlane, kodwa kukhona okuncane eziza kuvuna. Wayengumbalisi wathatha umhlala phansi ekhala ngeholo elincane. Umnumzana Solomon Ncube uthi wabona ukuthi engenza imali engcono engumlimi wasesiya kufundela. Lapha ke ngime khathi sengifake i-red onion la. Mina ngifundise ngiritayile ngo-2016 angumbalisi. Ngifundise ezikole eziningi about 10 schools. Okay. Ngagcina sisemadleleni. Lanxa ekhangelele ukuchaya inala lonyaka uNcube uthi abantu abalamali yokuthenga isivuno sakhe. Hayi uthi market yalapha abantu babathengi. Balozi ingajana wabo okuncane. So in some cases now ethwala umsebenzi. Last week ngikhiphile evileleni. Tuesday last week. Amapheli angu-3 awevileleni. Sathi sedorobheni. So namhlanje behleli nganifuna ukuchaya ngokunye oyifungus. Ngasprayile na. Izimali zokuthenga ama-pesticides. Uzime engilabo sibilo okuzwayo. Umnumzana kaNgulube laye belime okuzwayo lonyaka, kodwa impehlane sisidla izilimo zakhe ikakhulu umumbu. Sizamile kodwa ke ukudla anti yawothi kwenzani ukudla okukhona okuhle, kodwa ke hayi sesingani saphiwa ukuthi siza kuspray wawulokho sasifake lapho. Iningi lezakhamizi lilime izilimo ezitshiyeneyo. Umnumzana Mandla Masuku ulime i-sunflower. Alonyaka izolini kakhulu sibili lasincitsha ithuba lokuhlakula njalo ubona ukukhula nto. Hayi kungcono akusoze kufane kulapho unyaka upheleyo asange savuna ngisho unyaka sizadobha. Ngaphandle kokulima kulabanye abenza inhlelo ezitshiyeneyo zokuziphilisa eNtabazinduna. uNtando Yenkosi Dube ngosakhulayo oleminyaka engama-25 25, yena ngumfuyi omkhulu wenkukhu ethengisa edolobheni. Uchaza abanzi ukuthi uzifuya njani. Okay, into eyenzakalayo wayefika amatsiyane lapha first day kumele efike ethole umlilo lapha ukhona kuba umlilo okukhudumayo. Umlilo siwubasa ichimini liya, then siwubasa singaphandle ngathi ukhwezela singaphandle. Then lapha sesifakile ukudla kula maplastic ngakho semncane kungena first day. Sesifaka amaplastic kuphela phezulu kwamaplastic, then ukudla kufaka phezulu kwamaplastic, then day 3 siyakhipha amaplastic siyakufakela imigani yakho, then day 2 lakho uyawusidla phezulu kweplastic, then day 3 sesikhipha iplastic la sesifaka amafeed akho, then umlilo kuyabaswa for 2 weeks ubasela umlilo. Abafuyileyo labo bakhala ngomkhuhlane womkhono lenyongwe ohlasela inkomo esiqintini semguza. Mnumzana Nhlanhla Ngulube sehle waquma inkomo yakhe ehlaselwa umkhuhlane angawaziyo, simthole ehliza. Ibizo lawo sibili sisawuzama ukuresearch. Angabi wazi kahle kodwa vele umkhuhlane lo uthi inkomo yakhona ungayibona iziphuma igazi ngamakhala vele kusenzakala ngathi ngaphakathi ngapha yabivele sekuphelile. Iyaphekeza ngaphakathi umkhuhlane wakhona uqala ngaphakathi. Ngayibona izikhipha igazi ngamakhala hayi vele sokumele uthele ingqa. Hayi isiphelele ngamandla yabe isichucha ayisakhona ukuhamba. Okuna kuhle kwezulu lonyaka inengi labantu lezifuyo indlala bazayizwela komakhelwane. Ezra Jesus Banda we Studio 7 nesentabazinduna esiqintini semguza eMatheleni North Province.